that we are all going to be found on the same footing going forward. Even before I can speak, but the moment you rise up and say, I accept the relationship, this mic is very strong, which is good. Yeah, no, wonderful. Good of you. I accept, I'm available. We are appealing, I don't know that I'm available, but this is what we call availability. Really available. In summer and in winter. Okay, let me start here. This program, Aina Mutamaiswayo. Panabagaba Vadibiti in a lot. My name is Ronnie. My father's name is Murwa Teka. Egas Tunya Teka, what a Seka someone else. I've been instructed by the Ngwasheng, Musele, and Mohali family to come and run this program. And when they called and phoned me, very clear what I was out there. There are many people who have applied with our Rana program here. But they did interviews. Naganitenela, virtual. And I emerged. That's why today, Mured Obanagana program. It did not come cheap. It is a product of hard labor. And for this reason, I want to promise you that I'm not going to disappoint you. Lily Nancy in charge. Thank you. Mama Tartagani, Makagesu, Gagerege, Marawa Reke Kamakana Yawi, Kawakalauri, Makobo, Ngwasheng, Asasami. This is the purpose of this gathering. Ndate Ngwasheng, Mutala. Though Anaba Begilele do Nagri or Rega, when our Rega was here, and I'm not going to play you. Magdalena Warner, Elisa Warner, you know what we got at the end of the day. Now, Wafala Line got 7. Lemai, Wafala Line got 7. I can believe you. Gabagala said what Okumana Lamunaga would by 7. If I offer a line, who belongs down back. Wow, who see? No contestation. I understand what you might be going through because 2016, it's 4 plus 2. 6 years ago, I walked this same road. Here when I was and here I gave you my local theater because it was in November 2016 when I had just buried my mother in July the same year. It was a heavy yoke. But you know what the Bible says? The Bible says, Tishang Meroya Nakamuka, or the night in Nakitomu. Your way I can't give a Murolo, amen for that. If you know your God who created you, your wife might be nowhere, but there are your kids, and there is your family behind you. You can hold on them and not survive.
I never thought I would come back to my senses. Because after burying my wife in November, my elder brother, who was like a twin to me, Petrol, Daniel Murateka, 2018, June, he passed on. And all these people, as if they died in my hands. I carried the yoke. I walked the wrong walk. And I'm still standing today. Put away amen. It is possible. You will give me an element you win the interview to come and learn this problem. Because but when she told me, I will understand him as I walk to the same walk. Like I get to the next item. The delegate show. And you open us and say, you want to go to another Sayo, what here? You never say you about Bella. I mean, Guri, and when they are winning the body, just imagine what will happen to this congregation. But in any case, you don't have a choice. You are going to sing this song, your sister is gone, your sister is no more. The delegate show, the man they pay. And the Eloquent money will cover your American to Abba food or what I lay. And I don't expect him to be outside during this very crucial time. And it's going to be a very bad record. Now the program director kept on calling that to come and really and also Amohela Waye. What are the English? You talk about somebody after I really for about my you see what? Ngwasheng le na botlhe ba le jo ba le rena re phutha le go khumo malapa ba Ngwasheng le ka go ba dilwe ba moselekwa ba mahale ba re le ka ba di tirelo ya mokuta wo fela ya la morela o ba bona le rena o ta gore tlo o ntsha botlhoko re bo kwelego re be re sa lebelele fulwaneng nyane e tswa go ka gae ke jwale ka re tiragalo ye e re makaditše bangwe ba rena ba e kwele ebile ka la botlhano e se go la maoba la bekeng ba moko mma go rena go etša nna batho ka moka ga rena ke ga gae le tša bantšhaka
Tabanji na wisha ka tuko ka bulukwa. We are prepared. We ka motho mo golo ba di feditse se ka pela ba ba wela ka gae. Tseleng o bile ka mokgwa o na ba ka gae re boneo. O bile ka mokgwa o bophelo ka ona ba kopane le kotsi. Kotsi ya diragala ka gore batho ba beso ba bona ba le ba bolla ba re re a tshepa le ge fela tshepo e le boima re a tshepa ka gore wa tshepišane wa tshepana le rena ka moka ra tshepa goreng ba bile botlhokong ebile o fedile mokibelo ke kgang ke di botse ga ba ra malao sonta ya re tsoa ke kgang ke di botse le ga nne fela go sela mokoko ke tse di bone maeto ke tse di bone fela ke di bona ke batho ka gore re na le batho le ke bola ke ipoeletsa ke re re a tshepa le re tshepo e boima fela wa tshepišane wa tshepana re batho ka moka ka le leboa e kgone o tla go bana rena ga di mo re tshetla ke se ke ka ya lolololo ke re o le disukulu Thank you very much for carrying the baton. What can I say about the battle? I agree with you. Your wife met an accident. We all thought she would come back and be resuscitated, but unfortunately it was not to be. I want to go to the Jabana about Tamayo. Why don't you maintain it? Gaba with Tamayo, what to Manaba House, Cabo, Capa, or with the Saja with the guy. It's about the root. Let them second day later. As Gaba, my youth in your telly. Receiver, thank you very much for carrying the baton to this far. While we have at the right place, while our TV saw what actually happened. You are a pela mudi. Every plus away, recover pela, Sepo, Attica Kenupili, Abolele, Yalagamu Yemidi, or on behalf of the kids. Babana, Bamako. Legado Telelago. Ya Isepe, La Morino.
you want to write a speech, you want to put something on paper. Well, yes, it's times like this, you find yourself in a situation that it's unprepared. You cannot write speech. You cannot have time to take your pen and write a manuscript to talk about the greatest moments that you had with the person in your life. Of course, she was my mother. She was my friend. She's gone. All of us are here with our sad faces, and we're trying to compose ourselves with the dignity of saying, she must go in peace, she must rest in power. But at the end of the day, we have to keep our faith alive. Amen. The only salvation that we have in this race of life is the faith that we have in the Lord. We are living. We are mortal. And at the end of the day, our existence is based on everything that is bestowed on our shoulders when we take the courage of living life. I was going to read something written by my siblings, but I decided, why should I? I'm not trying to put them aside. I'm not trying to say what they do was not good enough. What I'm saying to them, it was the four of us together. And everything that I'm going to say here, it represents all of us. And I'm going to tell you one story that you people need to believe about life. The only romantic moment that I have and I believe in is when a mother gives birth to a child in hospital and she looks deep into the eyes of the child. And that child responds to the look by crying. That is the only deepest and most loving romantic moment that I believe in life. It will never be taken away from me. And my moment was in 1979 on June 17th. I understand it's the will of God. But what can I do? There's nothing I can do. I can only believe. And I can only look into the skies and hope my salvations will come from the heavens, and hope that my faith will keep me alive. I still have my dad. I still have my uncle. I still have my aunts. I still have my big brother. I still have my little sisters. I still have my friends. And I still have people who see me in the streets and say, Nambra Makobo. Of course, it will be a sad moment for me to hear my mother's name. But at the end of the day, what I'm saying to you, I'll be happy to celebrate the life of a jubilant, brave, and a woman who was very, very special to me. And the special woman who happened to be my mother was bestowed to me by Mother Nature, and that no one will take away from me. She'll always be somewhere in my heart, and she'll always be a part of me. I guess this is the time where I open these technological things of ours and read what my little sisters would say. I mean, you guys need to smile. I mean, you need to celebrate my mom and celebrate her life. There's no way we're gonna cry forever. We can cry all we want, but at the end of the day, we need to celebrate the life so that God can open the heavens and the gates for her to walk in and let her become one of the angels. And at some point in my life, I was in a car accident. I stayed in hospital for the past 3 weeks from the 9th of September to the 25th.
And then after me it was her. At some moments in my life I would wish, why wasn't it was me. It was not me, it was not my child. It's because God told me you can still carry the torch. So in the moment of carrying the torch, I don't care how hot it becomes. And I don't care how boiling it will be in my hands. I'll carry it and I'll be brave enough. My little sisters would say, Mama, Mawe, Ngui, as my uncle would say, she used to call her Ngwasheng. Ma didn't know Ngwasheng praying. We went along with it. She was a sister. Alama, Rajamarumi, Ambolo, Rahagi. You were many things to many people. To me, you were a source of love and a pillar of strength. She raised my daughter from 9 months. She's 15 now. What can I say? Even a long time in such a we know what's so a little Kamasa. I want to be able to Palawe now. Come on, this one I'm going to argue with you. You people know she can cook. Hey, she's a good cook. Pal. Don't even argue on that. Everyone knows that every meal you made was made with love. We could taste with. Your hearts were long and warm. What would remember them Sinagala Shatala horse? And I took from her. Governor Zilo family, if I Castori Fella, Erola Kapua, I will say Simolo, say Simuli, say Simona, Colfello, Palasella, Majaje, or Rajaga Moga unconditionally. Of course, it will never change. Governor to the travel, lower pillar, a life of service to others. Our own Florence Nightingale. Your ability to use food to heal will remain with us. You lived a healthy life as you constantly brag on the BPDs. She was 71 and the high blood was not there. Yes. Okay, fine, I can brag about that. Those who know me don't understand. I'm not bragging, guys. I'm not bragging here. I'm just saying the facts. Only God knew the time and the pace of your departure from this physical world. We love you forever, Mama. Our newly inducted angel and ancestor. It may share Kamugabuku, Marula, who happens to be me right now, because the oldest Kiele, I was named after him. And unfortunately, I can brag again. I was the first grandson to be named after my grandfather. To me, like I said, to me there's only one beautiful and romantic love story which I believe exists in the livelihood of mankind. That's when a mother looks deep into the eyes of their child for the first time after giving birth, and the child responds with a cry of acceptance of love. If you find me talking to myself in any given moment of my life, don't be amazed. I'll be talking to my mom, who's been called by the heavens to be one of the angels. Whoever said that loss gets easier with time was a liar. Here's what really happens. The spaces between times you miss them grow longer. Then when you do remember to miss them again, it's still a stabbing pain to the heart. It's going to be a long journey. It's going to be a long story. Let's travel it together. I love you. We have a note from Papa. I'm going to read it. Ngui,
my dearest wife, 47 years, the wife of my youth, a gift from heaven, the apple of my eye, Mutuagawa Street. The best ever in whatever you used to do. I was so blessed that you gave me 2 sons and 2 daughters. Your love was felt, we saw it, and you gave it with all your heart. You loved, you cared, and we saw your tenderness. And we all lived, and we will continue to live as you directed us. My prayer is that God may keep you safe for me until we meet again. May the good Lord be with you and give us the courage and the strength to continue where you stopped. From your husband, as you used to call me, Duff. Bafedite banabale Mutuaga was straight. The opposite of straight. Give. Okay, Marababa, California Nevele, maybe just side cheek. Grab you are not straight side from the side cheek. Ngwasheng, thank you so much. Mutuaga was straight. And the inside cheek, I don't know what the name, Mutuaga was straight. Mutuaga was straight. When I look at Siku, or when I table, Asha, I bet table as first Bonawashi. And at least he has acknowledged my big brother, Philemon. I saw, but like father, like son. This was a situation, I don't know. Be honest, so what's out of some serious like an honest. I know trust who I don't know that. Did you? Yeah, I'm going to sit in our overtake. So, what do I say about it? Every to go to man, Catholic. Why you want? I mean, Baba Panawe Makamoka. Literally open. Lay open the language. It has got a very strong message which can take you home. 1, 2. Church will never bore a person. When I bore out, I'm going to be now. The next song, the next speaker, Am I pronouncing it correctly? Ever since I was born. Almost still close to 70 years old. This was the first time I meet this week. No luce, Otagamo Pilemana can cover your pay. What is happening?
Okay, one now what? There is a monopoly. This is unfair. There must be a protest march at the end of this funeral against terror. Terror cannot talk no one over that. Next time we want to put it not to let's see if other people are non-existent. I'm not talking about, but there will be a march. Okay, no problem. Now, Luce, what I come to pay, Manaka, Kobolela, Sefela, Sijagua, Siri, Hekabo, Hela, Chalana. Thank you, Ngwasheng, the daughter to Tsepo and Nolitani. Most people know me as Mokolo, but I'm the oldest granddaughter to Gogo and Mokolo, followed by Moteo, Shavira, and Mapiti. I came here when I was very, very young, and I was raised and groomed by Gogo and Mokolo. When I came here, I didn't know how to walk, and all my mates knew how to walk, but immediately when my dad took me to Gogo, Gogo only said a few words and said, "No, emelela utlekeni," and I stood. She is the one who gave me the name Nono. To be honest, words can and will never be enough to show how grateful and how we appreciate our grandparents. They are our first love, and we will live to make them proud. I can say Gogo loved her grandchildren very, very much and would do anything to make sure they are always happy. Whenever Mutafura came and visited, she would always make sure they are happy and have everything they need. And whenever I came from hostel, she would say, "Sure, Donna, Dinta." That's how me and Gogo spoke to one another. Gogo Kubi loved and spoiled us very, very much. We didn't have to ask for anything because everything was always here. It's really hard to come with terms that you are no more. Because when I last talked to you, it was on Saturday around 12, and you said to me, "Kisha, nobody paid." And you said I mustn't worry, and I believed her. And I said to myself, I'll ask Mkolo to come and fetch me on Friday so that I can go and see her. Gogo was a person who was always laughing 24/7. It was really rare to find her angry because she was always laughing. You may have passed, but your memories will always live within us. And thank you for your sacrifice, your care, and mostly your love, and everything you have done for us. Wherever you are, we know you are in a much better place. We will forever be grateful and thankful that you are our grandmothers.
shortest verse in the Bible, Jesus cried. Amen. Amen. John chapter 11, verse number 35. Jesus, Allah. And this, when the heart is full and the body is heavy, there is only one way. Or not two ways. Number one, you speak out. Ventilate. Drain yourself up. And if the talking is not enough, therefore, cry. Amen. Sob out. It's another way of relieving the pain that is eating you up. Because if you do not do so, I know it, have gone through it. Why honor you? Brother, when I had to take my mother, also I had to take my wife. Not long I had to take my brother, Pedro. You all about when I lay now, Latrio Tamaya, now Michelle Salary go down. Yalla Pedro Lucy, I'll do it okay, Bella Winos, or what I'm talking about. There's nothing wrong in this. An African said there is geen food, a product of Bantu education. By the Bible, I'm a teacher by profession. A teacher, T, capital letter T. For more than 38 years in the classroom. And I'm a pastor by calling. What they value in Amurut. Murute wana Beria Paraje. She copied from here. From Lele. She can give witness to that. The Lord my provider keeps on doing great things. Amen. Amen. And I'm a politician by survivor. No maganta. So every people like Ujawa, but we give not the food. Ugasun to come down corner. Teacher, pastor, politician, if you would mama. My guys, the next item, running, people know, come with me, I've changed the demand, the Ngwasheng. You see, I'm the program director, I'm in charge, second to none. You know why I changed? One thing I love, what our program here, maybe put third floor, the Evangelical Lutheran Church in Southern Africa, third floor parish. Gyawre abana apartheid. Ogaya digere geni udoro completely different Lutheran. Atwa adilia wana yo Makobo to Makobo no mashaka out na digere geni wan go we na. So we must be all accommodative. You got the question and how to dash. So Ngwasheng, you got to say you may work again. God may work again. So give some solitude. You're not die go fast. You see, I'm a democratic leader, but at the same time sensitive to what is happening. Amen. Sensitivity. Let's go on to it. The other open up the money now. Get out of push. What would you want to aye? Lite. Raimele jamu imedi wakereke. Ya lute. Ore ibi mufema. Askari hapa mwada kamara gano ni abe. Aba ubela sifla sakare kwa chukoni fila. What would you want to lite? Wawajimale aye lite.
A ko leboge mosepediši wa modiro, baruti ba ga Ngwasheng, ba ga Moselekwa, bagwera, baagišane ka moka seboka se se leng mo e le ka ge ba kwele mokgoši o mo biditšweng ke mmupi wa rena yo e leng gore is unquestionable. Re ka se mo sekiše gore ka lebaka la eng le kgono le o leba ka ga Ngwasheng o dira ka tše a ratang ka gobaneng e le tša gage. Nna ke eme mo ke nna moemedi wa kereke, gana ka mo kerekeng ye re be re sepela ga mmogo le ena Makobo. Bjalo ke eme ka pelo e bohloko kudu ka lebaka la gore tše di diregago ka mo hoding ye Makobo a beng a le ka go yone di buša bohloko gobaneng di bušeletša kgafetša. Ka kgwedi ya August gana ka mo kerekeng ene ke be ke eme gona mo ke tlhatsela o mongwe wa mokereki ka rena e lego Rafale, may his soul rest in peace. E le o mongwe wa wodi ya rena ye Makobo a benge a sepišana le rena ka go yona. Maabane gana ka mo kerekeng ye re be re tshwere memorial service wa Kgolo Mashabela le yena o mongwe wa ward ya rena. Le kgono le ke tlo tlhatsela ka Makobo le yena o mongwe wa ward ya rena. Aya o kae Modimo? O kae le bana ba gago ba sepela ka mokgong kaka mo hoding ya ka go šala go sene batho ba ya kae? Ka moka ga bona batho ba be ba dirile seboka se tee sa ward 1 re be re ipsina ga mmogo ka ward 1. Bjalo ge ke lebelela kua morago beke ka moka ge re bolela ka Makobo re be re bolela ka ditaba tša lefase tša beng a di dira mo lefaseng. Le kgono re ka mo kerekeng ke tlo tlhatsela tše a beng a di dira ka mo kerekeng. Tumelo ya mediro. Makobo tumelo ya gage e be e na le mediro. Re kwele ba re boditše ka smile, re kwele ba re boditše ka go fa, re kwele ba re boditše ka go support-a mediro ya tumelo. Go wena le tumelo dilo tšeo ka mokana ga tšone di tlo bonagala, o tlo bonagala gore you are a true Christian. Ge ke tla gana ka mo gone jalo mo le ditšong gona ge le ka phophola le tla khumana le comfortable phophola mo le dutšeng di sitting, you are comfortable seated on the soft sponge. Ke di ideas tša Makobo tšene tšeo o rile ga fitlha ka mo kerekeng ye a khumana re tshwere project ya go dira dibanka gomme yena ka baka la gore ba le creative a re ke khumane šetše ba e tla gole ka dibanka šetše ba rekile dibanka a nagana ka speed a re mara gore motho a dule comfortable mo nka direng ga se nke a kgopele motho a se nke a ye go moruti a se nke a ye go modiši o sepetše a ya kwa Sobakio a fitlha a nyakišiša gore na le ka se ka ba latla la re direla di sofa na tša go dula mo godimo ga ditulo. Ene ge a be a dira o be a sa direlwe go retwa jwalo ka nna le wena. Ge a be a dira o ba direla ka spiring a se nke a re gape ke nyaka go reka
ba mo fa di-price a di patelela nna re bona e šetse batho ba tliša dilo ba di ala mo dibankeng ba di ala mo dibankeng ba di ala mo dibankeng batho ba dula a se a kare le ba botse le re di dirile ke nna tumelo ya mediro gape ga ke felele fao gona bjale o ne le o mong ka mo kerekeng o a neetseng ka dipente o rile go neela ka dipente motho owe a re o mongwe o meithaopi o tla nyakana le motho wa go penta kereke e be re dutse ga mmogo e re phuthego gana ka mo namile e re tloga nna le ena mo re yang go bolela gona dijo kwa re go nna re na time taba ela o e bona jwang ka re aowa a beresile yona ba e latlhetse go maphuthego ka moka re tla kwa gore na maphuthego a reng aowa nna ke no makala go sasa ba re monno mongwe wa go nyaka ka vene ka montle e ke tswela ka montle monno la ore ke rumilwe ke re le rumile ke mang o ke kola ba re le nyaka motho wa go penta ke re kua kereke go le project ya go penta masenke motho o re file pente jwale o re nyaka motho a re fe di-quotation namile a re ke rumile ke mmangwasheng o rile ke tle mo wena o tla ntšea wa nkiša kerekeng wa ya go mpontšha gore na mošomo o reng o nyaka o diriwa kua kerekeng kofe nna ke tla o lebelela ke tla re go lebelela ke tla fa quotation yaka ba bangwe le bona ba tlatla ka di-quotation tša bona e sa hengile ba gešo e tla bona gore na e tla felela kae ka baka la gore wo a beng ya itlhotlhometša jwalong modimo o dirile ka maratang ka yena ke yona mediro ya tumelo ge re bolela ka tumelo re nyaka go bona mediro ya gona ka mannete go Makobo a se bao ka reng ge ba re yo bolela ka yena wa ngwaya tlhogo gobaneng ka ga yena ditaba tša gago di very clear a o kgone go botšiša gore na kana ka mo kerekeng o ba dula kae kana o be a dira eng o ebe le go botša ba re yo bolela ka ene šetse o tseba gore ke mme ola wa go smile ke mme ola wa go neela ke mme ola wa go dula kua morago kua mo gare ba bonagale a ke sebe nna le wena gore na motlha e le nna le wena ba tla bolela eng ka nna le wena bjalo re bone ba gešo ge re rutega re tla rutega ge re topa re tla topa gobaneng o ka phologa ka lekgo la o mongwe I just want to conclude by quoting life in heaven will be perfect. Perfect health, perfect love, perfect peace, perfect purpose, perfect truth, perfect forgiveness, and perfect happiness. Ausane dilo le ditseketlano tša meno mo Makobo a ileng gona ga go sa ne pain ke peace ke forgiveness ke happiness o ile go mongwe wa gage bjalo ke no fetša ka go no latlhela mantswe go the family are when the load gets too heavy or the task too hard, give it to God. Tafi, I quote to us, what Tafi bija man. Asa to bija, ito bija yo. Give it to God and no one else. Yena utadira the rest. Thank you. Masali wakiaji
speaking without stammering. Mama. Otherwise, the rest, I was the president of this church. We are no, you know, you danced. That's true. And I'm coming back. Baro, Yabu, Royal Nagatale. The Filasau, you are sitting. Simply when you are at your. I agree with you. Hello, Bella, to manage LGBT, just Peter when you are at your. Is your problem sorted out? Thank you very much. And you go back. Sorry, go back to the phone about two mountains, about phone, about the refuge. About we. One day, Marabayako, Kawafa hour, we are the kind of figure before that hour. Gedeba, Muruti, Maki, Margaret Mahara, God and wonder. Short and to the point to tell you, you did them. So, no, simply go out there. Yes. Ngwasheng, ka di 22 July 1951, Zingwa Median, ke ngwana wa mathomo wa Ezekiel Petrobel Nobi le Madula Muselekwa Irabo. Jadi Chuchu. Thomile sekolo Median Primary go fitla ka mphato wa Boselela. A tswela pele a dira dithuto tse di phagameng sekolong sa Bokomedi go fitlhela mphato wa Boseswai. A ngwala mphato wa Marematlou e lego form 5 ge a šoma. A tšwetša pele dithuto University ya KwaZulu-Natal ka lengwalo la BSc Home Economics le honors kwa University ya Potchefstroom. Tša mošomo o šomile dikolong tše di latelang Median
Mante, Masube, Mahoga, Ramakanyani, Biatadi, Shibani Matala, Lesunawa, Fitala Arola Mudiro, Kamawa 2018. Jalapa, Muhu Unyanani Morena David Petrula, Ngwasheng, Kadi 12 May 1975. Bashe Ofatwa, Tukabana Babane, Iloko Filimon, Tsepo, Kurowaki, Le Matula. Muhu Utoela Bulikani Walawe, Wanababane, Itolu Jenne, Iloko Lorche, Moteo, Tabira, Le Magis. Baratwa, Tsela, Ilo, Petrule, Matima, Mamutemi, Moshe, Maroti, Limako, Robalaga Kujo, Mokhalaka, Urube, Ugo, Hulu, Yamojaji, Amohani. Last verse. My dearest and husband, where are you? Phone it out to Baliba and two mountains. Go with your Namiro Obalasa for la Sena, Baba Yeli, Elenamel Jamuruti, Nakarapa, Osipila, Murutua Gaba stage, and the Nobel Codella and Ela Video on ever saw Bella children, Demon to another Scala. Although what more Zedi Kasuka age. Now, the Canada and Lamuni, hey, but not following up with so Norobella Nasi, one set a letter of agreement. I don't know what the Gregory and other baby on the Mema, the other children who wish to have it. And also, I don't know the Sokolo, what to come along. For this. Nabira, Tomo Sipila Nabo, Wax.
ke mosadi matšatši a gagwe ga se a makae o gotšeng ka dišego o tloga bjale ka letšoba a be a tlotlorege o feta bjalo ka moletsi a Yesu wena o dile le maike ka o teng o bela ne le go botse tšhelete re nyaka mo o mai ya go tsona go motshwalela go go le go motshwalela le bona next time o dile me go ela garaka rata le selo lefaseng ke gona re ka se go la tloga le selo morena o be a neile morena o tšere a leina la morena le lebokwe ba go bjala ka megokgo ba tlo buna ka megolokwane go ya ba ya balla ba swere dipeu ba bjala go boa ba tlo boa ka megolokwane ba rwele dingata tša bona a le rapeleng a ke sa tseba ko bereka bjang morena ke go bitša ke lefasefase sekoting mongwaka kwa lentšulaka ntshekegele tsebege ke go eletša ge weni mong wa rena o ka latiša sebeng gona go ka ema mang gobane tebalelo e go weni gore o tle o boitšwe ke letšetše morena moya wa ka o letile ke botile ntšula gagwe moya wa ka o letšetše morena go feta batišo ya meso ge ba letšetše meso Israele bota morena o morena o dikgaogelo go yena go phološo e kgolo mme yena o phološa Israele dibeng tša gagwe tšohle amen morena
mokgotsi wa ka ngwana mma le ntšhuri ya tšhaba ka baka la sekgowa fela all is well. All is well. So re tla hwetša mantšu a tlhobosho mo go Psalm 137. Re thoma temaneng ya mathomo ra fitlha temaneng ya botlhano. Sello sa mathoki ke tlhogo ya rona. Dinokeng tša kwa Babele ke mo re bego re dutše re lla re gopola Sione. Diletšo tša rena re be re di fegile mo gokareng ya gona. Re le ntshe bathupi ba rena ba re lopa ba re opele. Batlaetši ba rena ba re tabang. Le re kgaele koša ya Sione gomme re ka tlaba bjang sefela sa morena mo nageng e šele ya mafelelo. Jerusalema ge nka go lebala gona a go lebalwe tsogo la ka le letona. Lefelela mo ntšu la Modimo phuthego e ka putša a re rapeleng. Ramatla otlhe re sa bua go wena kgoši ya dikgoši morena wa marena. Wena o tsebang tšohle, wena o tsebileng tšohle, wena o sa tlo tsebang tšohle. O Modimo wo a sa fetogeng, o Modimo wa maabane, o Modimo wa lehono, o Modimo wa matšatši a sa tlago. Nna re a go leboga ka bophelo bja marena, ngwana bo rena re a go celebrata Modimo maatla ka moka. Ga re lle re a celebrata, re thuše mongwe wa rena re go celebrate ka mokgwa a bego a tla rata ka bona. Re go kgopetše mongwe wa rena le ntšhutše le le badilwe e be wena o re tlatlang ka moya wa gago o mokgetho. Amen. Baratwa morene, ke rile ge ke dutše fase re dutše re le baruti ge ntše re eba ebetšana. Tekete ya tšwa ya gore ke tlo boloka Nkupi Julie Ngwasheng. Ka re Modimo nthuše ke ntše temana ye e tlabago appropriate to the family, to the church. Leba ka moka mo ba go tsebana. Baratwa morene, ke ntšhitše Psalm 137. Ke Psalm yeo ba Israele ba bego ba le botho bja bona ka moka re a tseba gore ba ile ba tšewa ba iša botopia. Ge ba be ba le kwa botopia re kwa gore go bo go sene se se natefala. Amen. Ke rile ge ke lebelela tlhogo ye ka e fa temane ka moka ka e fa tlhogo ya gore to praise God even if we are hurt. Ke a kwagala le ntshwarele ke tla no fela ke no lekanyana go ntšha lentswe le apara lentši a gona taba o tla loka. Ba Israele ba le kua Ethiopia kwa Babylon go se tee seo se bakgatla. Ba ile ba lebala taba eo ya botlhoko gore ba ile ba lebala go rapela. Ba ratwa moreneng e ka ba go le botlhoko, e ka ba go le bjang, re se ke ra lebala go rapela. Pray unceasingly. Ke a leboga. Ba ratwa moreneng ge
ngwana ngwako ba ile ba gopola morago ge ba gopola morago re go kwa gore ba ile ba tšea diletšo tša bona tše ba bego ba tomiša modimo ka tšona ba di fega megokareng ya gona She's present with the Lord. When you are absent from the body, you are present with the Lord. Ukitimile lebelo la gagwe. Race ya gagwe o ifeditše. O be a kitima trekking ya gagwe. A le bone a ile a ya trekking e nngwe a buša mongwe. O sepetše gabotse a ya trekking ya gagwe a ba a fitlha mothalo a mafele. Kirile is either ge o henga seletšo sa gago o bontšha go nola ga mapolo goba go fetša o bontšitše gore o feditše ka leleme la seadingwa la leadingwa re ka re ke dilo tše ba di bitša di-herbs bracket rona ka sepedi re keng diletšo tše ke type yeo e bego diarepa. That's right, thank you very much. Diarepa di ucha a sweet melody, and this sweet melody iya wena the creator. Bjale moresetlha o ntseba botse a ke tšea sebaka wa ntseba botsebotse o go tšhaka mo gare ga matsogo a ka. Bjale ke a fetša ke re ba ga Ngwasheng ba ga Moselekwa ditlogolo ba ga Rakoma le ba bangwe ba meloko ya go mamtla ke mitša moko ngwaneso ke mitša moko a go tatala honest ke re le seke ba ga Ngwasheng le melokela le seke la henga diarepa tša lena metlareng. Blow them. Tsepo. Blow your heart. Wow. Barile, o ka re wena wa mono go aisa. Nna ke tsepo a
a tlišago re re morena ga rolišo 24/7 wetsa go botlhoko goba go bjang morena ga rolišo blow it blow it o se ka e bea fase modimo wa rena o gona dinako tsotlhe godimo ga thaba le mo fase mo thitong ya thaba modimo wa rena o gona le letšatši la lekgolo re bona dikgaogelo fela a re lebelele tše dingwe re bona dikgaogelo fela ge le mo opelela God moves ke a kwagala ge le mo opelela re sa dieng God moves ke fetša ke re make a joyful song to the Lord. Ngwanaka fili mtsebelele fo motho e bona ka moya fili ke a tloga ke a go tshepa ke a tloga a ditsolo lolo ke mogolo go tshepo o thoma fili wa tla lolo wa tla tshepo wa tla lolo wa tla matini bana ba glory le se ke bana le sa go rapela a gona mongwe mo re tla drawang strength sa lena gona ka ntle le metšheo in pain in sorrow morena o sa le gona ke sa bolela gape ke re draw your strength in the Lord. God is calling you today to sing, even if it hurts. Jerusalem, Jerusalem, Bahobola, Babakota. I just want to get out of the sky. Babakota Kisulobe, Babakota. Batho ba le ba bota kwa ba lawa le tšanti le jotalena bana ba morena ba gakanegile ba gopotse Jerusalema ya lena bana baka a e be dipelo tša lena Jerusalema ya lena a e be molena mo withdrawal strength go botsitafi e be se nna na se ke sentse ba kerera mo mara modimo o ntse ba ntšhitše le wena boti petole e be se nna ke sentse ba kerera today mara modimo o ntse ba ntšhitše le lena he has a good reason why a ntse ba ntšhitše le lena modimo a re fe maatla sa le ba le go elisa ka boka bo mamteni bo moše ya bona gore ke lapa la geso la le bona gore lapa le ke boloka mamta ke lapa la geso nna ka dibene ya gone ke sa itoga botse modimo a re thuse re tswelele pele but then ye Makobo a e latlhileng tswelang pele le kitime this race amen Oh
jale le neng mo leina la Modimo Tate, Modimo Morwa, Modimo Moya o Mokgethwa. Amen. Amen. And the body can walk to the penny, everybody there, but expect around 9 o'clock. On this net of we will be there. No matter how do we become obligor? Yeah, already. The college, this typical South Africa, modern South Africa today. But if we grab to this is a report that I got. I don't know how proportionally that is going to be possible. But the report I got, Gary, the number of cars outside are more than the number of people inside. Therefore, how are we going to factorize this challenge? To reduce the procession heading towards, because and the order of traveling route. Another one, I don't what about now? Do I move on 7 hours? Do one 2 hours? They got it in the way now. Then that's it. On a very about the roll papa. Good about what you move. Yana be to us all. None will really know it. I come with another 2 million. One also feel like I'm going to get the Jan. Oh, God, come on, why, what about Yale, Murutu Dallas and this time around, Udabalin, President Emeritus. Muratsa Karo. He, Abiagrelo Runali Bishop Emeritus. Gamogregelotan, the President Emeritus. I want to pay a you don't tell me why I don't. So now we need to speak out there. Come on, if it's a great, thank you very much. I got my gas in Singapore. Yaba and the Waba Jaffe maybe Waba Balendo Wakaus. When I don't know one more, don't know I mean, let us respect the chief monarchs under the circumstances. What's going on? I got 1400 and all those sort of things. You see, I'm not going to push you. I mean, they got my apostle. You go down to the no, for the day that come around. What you don't do. Yeah. Thank you very much, sis. We are God. I don't know who share. Okay, come on. Okay, before we leave. Makobo last Karasia come, Mugara Namaka Sala, I clean comes to Utana Karaka, Urutana, by Yonagala, Utagam Musso to go on one day soup. Uru check us. I don't know check us in our mother, okay, over people authority. But we like to check us. They want to check us, yeah. They laugh. You got black bed. You are yeah, so, Alien Galia Bassi, Buntiana, or the long queue. And the other important thing, Yagon, Yatibiso, Yawring,
I talked about the order of transport. I've talked about Tabaya, Basi. I've talked about Tabaya, okay, Paul Beras. The Paul Beras Galena, Ekloba, Vana, Lilithol. Second, you take the lead. So Namile the go to Murut Moscow about the how are you so but they must turn around because of the so let's understand what we don't turn out the alcohol. About the Tamaya, Leo Fella Kosha. They can give it down. Vana the Toro. Madame, put a friend, I hear Batamela, graduate Batame. And then from there, Namide Yawata Kawari, Releva, did you get the church rock cemetery Mango cemetery? After all the result would have been another Salana. Thank you very much, Legario Penela, Namide, the Amelia Pella, Badi of Sanjo, Radalea, Badia, Ranzama, Ravin Cario. 357.